bihon yung order. Ano? Kasi kasulti na mo daw. Sabi? Sabi? Stingan daw ng chicken feet nila. Ano po mo? Chicken feet o shumai. Kami Okay lang. tinae. Tinae. Slide. Short ribs. Bukog ng manok. No, very good. I'm enjoying it. Ang hirap pala mag-chopstick. Bahala kayo. Magtitinilo ako ng kutsara. Steamed pork. Kami, Nice shrimp. sa Pinoy, no rice, no power. No. Dili ko kanon do. Yan, huwag pa ganun. Bang po mo. No. Okay, ikaw ang chopstick. Chopstick versus kutsara tinidor. Charada. No. Do. Dili yun. Bukog. Inubos na ni Julius yung kanin. Bukog ng baboy. Do, ano? Hatos ba? Do, makasapot ka lang meron. Makasapot ka lang meron. Ano? Lami. Dahil ba? Kay Siswan mo din eh. Yung may kampon. Isaw. Bitungan ng baboy. May amoy pero masarap. Tukwa. Tukwa ko laman. Init do. Mainit. Oh. Pap. Namik ang chicken bit. Udal pa ako sana. Noodles daw. Pero toge. Toge. Are you like a YouTube vlogger or something? He's the blogger, yeah. You're the vlogger? Yeah. Yeah. Where are you from? Philippines. Sorry. Philippines? Yep. So this is your first time here in the US? Yeah. Just Say traveling? hi. Kumusta? 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 Bien. So there's no fine using the tinidor. That is spoon and fork instead of using chopstick. Do you want chopsticks? No, I want this one. Oh, okay. Yeah, I'll get When we're tired with chopstick, we eat fork and spoon. Yeah, that makes sense. It's kind of tiring, yeah. I'll try to get away from your radio. So. We're good. Thank Yeah. Go. Ito na mab. Ano? Pinapakita ni Julius, yung buto na ng baboy. Hindi na ng baboy, baka. Oh.
octopus. Ah. Diyan, Tagalog octopus. Pusi. Pulse. Ah. Octopus eh. Pakte sa tabuan ba? Ning chopstick. This is practice sa tukong. Kahit na nahihirapan sa kalisod. Eh? Rib tips. May sauce ng chicken bit. Tungsok. Pura may katong nasa sipling ba? Ato'y paluto, di ba? Di coach beans pra ang mga to matawgi, sayote, mukos. Oh. Ay, Asa? Busog. ano Julius? Paalam ka na. Bye-bye. Babay lang. Click subscribe. Please hit the button and subscribe. Tagalog. Pindutin ang button. Para mag-subscribe. Okay. Okay. Sige. Bye.